Reka duhere ku mubare 144. Uyu niwo mubare w'abantu baguye mu gitero cy'iterabwoba giherutse kugabwa ku Burusiya mu murwa mukuru Moscow. Abagera ku 180 nibo bakomerekeye muri icyo gitero. Iki gitero cyagabwe kuri sale yakorerwagamo ibitaramo by'umuziki. Kuva ku wa gatanu, umutwe wa leta ya Kisilamu ni ukomeje kwigamba ko ari wo wagabye icyo gitero. Leta ya Kisilamu cyangwa se Daesh murayibuka, ni umutwe ukora iterabwoba umaze igihe kinini uvugwa kubera ko ufite amashami hirya no hino ku isi. Uyu mutwe ugendera ku matwarakazi ya kera ya Kisilamu. Kubera iki uyu mutwe wagaba igitero ku Burusiya? Uyu mutwe wiyita leta ya Kisilamu ndetse n'indi itandukanye ya Kisilamu ushinja Uburusiya kuba bwarateye Afghanistan guhera mu 1979. Ushinja Uburusiya kandi kuba bwararwanya intambara ebyiri muri Chechnya mu mpera z'imyaka y'1990. Ubushinja kandi kuba bukorana na Iran iyobowe n'abashite, mu gihe leta ya Kisilamu ari abasunite. Bashinja Uburusiya nanone gushyigikira Syria iyoborwa na Bashar al-Assad, kandi bamaze imyaka barwana na Assad bashaka kwigarurira Syria ngo bayigire leta ya Kisilamu. Reka tuvuge kuri iki gitero cyashyize Uburusiya mu cyunamo, ariko mbere yaho reka dusubize amaso inyuma turebe inkomoko y'iterabwoba rikorwa n'imitwe ya Kisilamu, by'umwihariko tuvuge ku ivuka rya leta ya Kisilamu. Mu mwaka w'1979 Afghanistan yatewe n'ingabo z'Abasoviete. Iki gihe Abanya-Afghanistan bagerageje kwirwanaho ngo birukana abo Basoviete. Aba Banya-Afghanistan ariko banatewe inkunga n'abarwanyi ba Kisilamu b'abanyamahanga barimo Osama bin Laden, umunyarabia Saudite wigeze kugaba ibitero byapfukamishije Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 2001. Mu 1988 bin Laden yabaye umwe mu bashinzwe umutwe w'iterabwoba wa Al-Qaeda. Mu 1989 ingabo z'Abasoviete zokejwe igitutu n'aba barwanyi ziva muri Afghanistan. Babarwanyi b'abanyamahanga bari baje gutanga umusanzu barimo na bin Laden, nabo bahise basubira mu bihugu byabo. Ku itariki ya 9 y'ukwezi kwa 9 mu 2001 umutwe wa Al-Qaeda wivuganye Komanda Masud. Uyu yari umuyobozi w'umutwe w'ingabo w'Abanya-Afghanistan wiyise Alliance du Nord. Aba bari abarwanyi bashakaga guhindura ubutegetsi muri Afghanistan bagakuraho abataliban bagendera ku matwarakazi ya Kisilamu. Aba bayoboraga Afghanistan iki gihe ndetse bakayobora na Pakistan. Murabyibuka ko abangaba bagarutse ku butegetsi muri Afghanistan mu 2021. Murabyibuka kandi ko nyuma y'iminsi 2 Komanda Masudi yishwe, ubwo ni ku itariki ya 11 y'ukwa 9 mu 2001, aribwo Amerika nayo yagabweho igitero cy'iterabwoba kizatinda kwibagirana mu mateka y'iterabwoba ku isi. Mu 2013 witwa Abu Bakr al-Baghdadi wari muri Al-Qaeda yahise yitandukanya nayo, ashinga undi mutwe nawo ukora iterabwoba awita leta ya Kisilamu, awujyana muri Syria. Ngiri ivuka ry'umutwe wa leta ya Kisilamu. Hari n'abawita Daesh. Uyu mutwe wahise utangaza ko ushinze leta ya Kisilamu igomba kuyoborwa n'amategeko ya Sharia, igasimbura izindi leta zose ziri ku isi. Wahise uhamagarira abayisilamu bose aho bari ku isi kuyoboka iyo leta. Byageze mu 2015 uyu mutwe waramaze kumenyekana, waranagutse cyane hagati ya Syria na Iraq. Ukuri nako uyu mutwe wagabaga ibitero hirya no hino ku isi. I Buruseli mu 2014, i Paris mu 2015, i Berlin mu 2016, kujya bwo wacibwaga ingufu n'ubufatanye mpuzamahanga bw'ibihugu byifatanije na Amerika biyemeza kurandura uyu mutwe. Uyu mutwe ariko wahise ushinga amashami menshi. Rimwe muri yo
ni iryise Etat Islamique au Khorasan. Iri ni ishami rya leta ya Kisilamu rikorera muri Afghanistan, muri Pakistan no mu bihugu bya Aziya yo hagati. Iri ni ryo ryashyize Uburusiya mu cyunamo. Iri shami rya leta ya Kisilamu ni umwanzi ukomeye w'abataliban bayobora Afghanistan uyu munsi kandi bagashyigikirwa n'Uburusiya. Uyu mutwe wanagabye ibitero byinshi muri Afghanistan kuva abataliban bagaruka ku butegetsi. Wanishe ambasaderi w'Uburusiya i Kabul mu kwa 9 mu 2022. Mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka uyu mutwe wagabye ikindi gitero muri Iran, nayo ifatwa nk'umwanzi ukomeye cyane w'uyu mutwe. None dore ikindi bakigabye ku Burusiya. Reka noneho tuvuge kuri iki gitero. Mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatatu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari zaburiye Uburusiya ko bushobora kugabwaho igitero cy'iterabwoba. Nkuko namwe muhise mubyibwira, Uburusiya bwahise bubwira Amerika buti muvuge muvuye aho, kabiri kangahe mutugirira impuhwe. Iki nicyo gitero gihitanye abantu benshi mu Burusiya kuva mu myaka 25 ishize. Nkuko buri wese yabikeka, iki gitero kikimara kuba, Perezida Vladimir Putin yahise ashinja Ukraine bamaze imyaka 2 barwana ko ariyo yihishe inyuma y'icyo gitero. Gushinja Ukraine bishingiye ku kuba nyuma y'igitero abagabo 4 byemezwa ko aribo bagabye icyo gitero bahise bafatirwa ku mupaka w'Uburusiya na Ukraine. Bafatiwe ahitwa Bryansk. Perezida Putin avuga ko Uburusiya bufite amakuru ko bari bateguriwe inzira ibambutsa bakinjira muri Ukraine, ndetse ngo bari bateguriwe ibirori byo kwakirwa nk'intwari muri Ukraine. Bivugwa ko abo bagabo ndetse na bagenzi babo bafatanije mu kugaba icyo gitero ari abarwanyi kabuhariwe mu gutegura urugamba no kurwana. Bari bambaye imyambaro ibahisha amasura, bari bafite imbunda nini zikoreshwa mu ntambara. Byagaragaye ko kugaba iki gitero byashingiye ku butasi bwakozwe n'aba barwanyi. Byagaragaye ko byari byarateguwe. Ku itariki ya 22 mu masaha y'ijoro ahagana saa 2 muri sale ya Crocus City Hall i Moscow hari hateguwe igitaramo cy'umuziki. Cyateguwe na bande iririmba ikanacuranga injyana ya rock yitwa Picnic, irazwi cyane mu Burusiya. Amashusho yafashwe na kamera z'umutekano agaragaza abagabo 4 bahisha amasura basatira iyo sale abantu bari barimo binjiramo ngo barebe concert. Abo bagabo batangira kurasa kuri iyo sale amasasu menshi bari hanze. Barasaga bagenda bagana ku miryango barinjira. Bakigera mu makoridoro y'iyo sale aho babonaga abantu imbere muri sale, batangira kurasa andi masasu menshi cyane. Barashe iminota irenga 10 kubera ko batari gukoresha imbunda gusa ngo barasa abantu bose bari yo muri iyo sale, kandi abarasaga bari 4 gusa. Bari bitwaje n'ibikoresho byo gutwika, ubundi bafatisha umuriro batwika iyo sale. Byatwaye amasaha 10 kugira ngo abashinzwe ubutabazi bashobore kuzimya uwo muriro. Aba baterabwoba bakoresheje iminota 20 mu gukora ibyo bikorwa byose. Inzego zishinzwe umutekano z'Uburusiya zivuga ko muri rusange zafasha abantu 11 bakurikiranyweho uruhare muri icyo gitero cy'iterabwoba, ariko 4 muri bo nibo bagize uruhare rw'ako kanya kubera ko ngo nabo barasaga abantu aho ngaho. Aba 4 ni Dalezone Mirzoyev, Saidakrami Murodari Rachabardoza, Shamsidin Fariduni ndetse na Mohammad Sobir Faizov. Umutwe wa leta ya Kisilamu wavuze ko aba ari abagize ishami ryawo ry'Uburusiya. Iri shami kugeza ubu ntabwo ryari rizwi. Ubuyobozi bw'Uburusiya buvuga ko aba bagabo bafite inkomoko muri Tajikistan. Ku wa mbere aba bagabo 4 bagaragaye mu rukiko i Moscow, bose uko ari 4 bagaragaza ibimenyetso by'uko bakubiswe cyane. Bigaragara ko ibazwa ryabo ritari ryoroshye. Umwe muri bo yari mu kagare, undi afite igipfuko kinini cyane ku gutwi, abandi babyimbye amaso, abandi bafite amashyundu ku mitwe.
urukiko ntabwo rwatinze kubahamya ibyaha by'iterabwoba. Mu byumweru bibiri mbere y'iki gitero, inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngo zaburiye Uburusiya zibubwira ko mu minsi mike hashobora kuzaba igitero kizibasira ahantu hahurira abantu benshi i Moscow. Iyi ambasade ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu Burusiya yaburiye abanyamerika bose bari i Moscow kwirinda kujya ahantu hahurira abantu benshi, by'umwihariko mu bitaramo by'umuziki. Vladimir Putin yahise avuga ko ibyo Amerika ivuga ndetse n'ibindi bihugu byo mu burengerazuba bw'isi byo kuburira Uburusiya ngo buzagabwaho ibitero bigamije gutera ubwoba no guhungabanya Abarusiya. Guhitamo gutera Crocus City Hall nabyo ubwabyo ntabwo ari ibintu byikoze gutyo gusa, ahubwo biragaragara ko aba batera bwoba babanje gukora ubutasi bwabo. Iyi ni sare izwi cyane muri Moscow kandi yakira abantu benshi, abantu 6,200. Iberamo ibitaramo byinshi. Ubwo igitero cyagabwaga, amagana y'abitabiriye iyi konsere bari bakirimo gufata imyanya ngo bicare. Ubwo amasasu ya mbere yatangiraga kumvikana, abantu batangiye kubyigana bagwirirana bagerageza gusohoka ngo bahunge. Buri gihe icyaba cyose haba hari umuntu witeguye gutanga amakuru. Aho muri sare mu bari barimo baraswaho, hari umwe mu basohoye telefoni zabo mu mufuko afata amashusho anavuga ibirimo kuba bitambuka ko kanya kuri internet. Abantu barekeye gukurikira aya mashusho kuri internet ari uko habayeho iturika rikomeye ryateje inkongi y'umuriro yahise irindimura igisenge cy'iyi sare. Aba bagabo bane ubwo bagezwaga mu rukiko kuwa mbere, 3 bahise bemera ko koko aribo bagabye icyo gitero. Kuri internet kandi hahise hatangira gukwira amashusho y'inzego z'ubutasi n'inzego z'umutekano z'Uburusiya zirimo zihata ibibazo abandi bantu bivuga ko bagize uruhare mu igabwa ry'icyo gitero. Muri ayo mashusho, umwe mu bahatwaga ibibazo yari yakorewe iyicarubozo ahita nemera ko koko yagize uruhare muri icyo gitero. Avuga ko yahawe 500,000 by'amaruble, n'amafaranga akoreshwa mu Burusiya. Akavuga ko yahawe n'umuntu atazi kubera ko ngo bavuganiraga kuri Telegram. Umwe muri aba bane bagejejwe mu rukiko ngo yari asanzwe ari umufundi ukora za parquet. Nizambaho basasa hasi mu nzu aho gukoresha amakaro. Yaratuye Moscow. Undi ngo yari asanzwe ari umwogoshi nawe aho ngaho i Moscow. Bivugwa ko kuva intambara Uburusiya burwanamo na Ukraine yatangira mu myaka 2 ishize, icyitwa umutekano w'imbere mu gihugu mu Burusiya cyashyizwemo imbaraga nyinshi. None byagenze bite ngo iki gihugu cy'igihangange gicibwe muri humye nabo batera bwoba? Abasesenguzi batandukanye mu birebana na politike mpuzamahanga bagaragaza ko Uburusiya bwarangajwe n'intambara burwana muri Ukraine bukibagirwa ko bufite n'abandi banzi. Bamwe muri aba bavuga ko kuba Perezida Putin yarihutiye gushinja Ukraine ibi bitero bikimara kuba ngo bigamije kongera umujinya w'Abarusiya kuri Ukraine. Perezida Putin ntabwo ahakana ko iki gitero cyagabwe n'abahezanguni bagendera ku matwara ya Islam, ariko avuga ko bafashijwe na Ukraine. Nyuma y'uko Ukraine ishinjwe, Perezida Volodymyr Zelensky yahise ahakana iby'igihugu cye gishinjwa. Bwana Zelensky yanavuze ko kuba Perezida Putin yarafashe umunsi wose mbere yo kugeza ijambo ku baturage be ngo abihanganishe bigaragaza ko ngo yari agitegura uburyo bwo guhuza iki gitero na Ukraine. Ikindi abanya-Ukraine ndetse n'abayishyigikiye bavuze ko bitumvikana uburyo byafashe igihe gito cyane ku nzego z'umutekano z'Uburusiya ngo zibe zamaze guta muri yombi abagabye icyo gitero. Bivugwa ko kuva intambara yo muri Ukraine yatangira mu myaka 2 ishize, inzego z'ubutasi n'iz'umutekano z'Uburusiya zashyize ingufu cyane kuri Ukraine kurusha ibindi bikorwa byose bishobora guhungabanya umutekano w'Uburusiya n'Abarusiya. Indi mpamvu nyamukuru ivugwa ishobora kuba yaratumye umutwe wa leta ya Islam ugaba igitero ku Burusiya
nuko bukomeje kohereza ingabo mu bihugu bitandukanye bya Afurika, aho bivugwa ko umutwe wa Wagner w'Abarusiya ubangamira cyane inyungu z'imitwe ishamikiye kuri leta ya Kiyisilamu mu bihugu bitandukanye bya Afurika. Nyuma y'iki gitero, ibihugu byinshi cyane cyane ibyo mu Burayi byahise bigira ubwoba bw'uko bishobora gukurikiraho, bihita bikaza ingamba z'umutekano. Kimwe muri byo ni Ubufaransa. Ibi bitero bikimara kuba, Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa Gabriel Attal yahise avuga ko bagiye gukaza ingamba zo gucunga umutekano ahantu hahurira abantu benshi, haba muri Paris no mu yindi mijyi. Bafite ubwoba bwinshi kubera ko iki gihugu kigiye kwakira imikino ya Olympique. Uyu munsi abapolisi, abajandarume n'abasirikare baragaragara mu mihanda ya Paris. Mu bice bimwe na bimwe nka Strasbourg ho amwe mu mashuri yabaye anafunze imiryango kubera ko babonye ibimenyetso ko bashobora kwibasirwa n'ibitero. Ubu kwinjira mu nyubako rusange zihuriramo abantu benshi mu Bufaransa, buri wese agomba gusakwa. Abasirikare n'abapolisi benshi kandi bari muri za gare, ku bibuga by'indege, ku miryango y'insengero n'ahandi. Abasirikare 7,000 nibo bashyizwe mu mihanda y'Ubufaransa kugira ngo bafashe abajandarume n'abapolisi gucunga umutekano.